आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi pau pajari ahanbada maruoiba pau sarkar na hairi national highway singda economic blockade chathabasigi mathakta sarkar na sabsaba ain gi thabak lokhatkani mukhyamantri nongthombam biren singh na hairi loktak pat kannaba honabada aikhoi masel gi marakta amana amada maral sijinduna leibagi matam natre amasung Pakistan gi hanagi pradhan mantri Imran Khan ngarang nongmaina kapsilakpadagi sokle मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी नेशनल हाईवे सिंह इकोनॉमिक ब्लॉकेज चथबसिंगी मथक्ता सरकार न सबसाबा आइन की थबक लौखटकनी हौजिक चथरिबे इकोनॉमिक ब्लॉकेज असि सबसाना थेंगनाबा राज्य पुलिस ना कनबा थबक लौखटले सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोलदा मुख्यमंत्री न हाई नेशनल हाईवे सिंह लनाई याउना अतै गाड़ी पुमनमक महौसागुम अयत अपन लेतना सेली पुलिस के हाईवे पेट्रोल सिंह नेशनल हाईवे सिंह कोइना चतुना पामदबा थौदोक सिंह थोरकपा थेंगनाबा कन होनरी मियामदा किहन खंगनबगी थोंग चथरकलिबसिंग अथुब मतमदा फारगनी हाइरी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंह हाइरी लोकताक पाट कन्नब होनबदा अखोय मसेलगी मरकता अमन अमदा मराल सिजिंदुना लेबगी मतम नत्रे मदुगी महत्ता अखोय पुन होनमिनदुना मणिपुरगी लेमजनिंगाय ओइरबा फजरबा पाट असि कन्नब होनमिनसी मुख्यमंत्री सभापति ओइदुना इम्फाल दा लेबा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट ngarang लोकताक पाट की असेंगबा ngamkhai khamdoknaba Empowered Committee gi mifam ama pangthokre Loktak Development Authority gi official sing saruk yakhiba mifam aduna aina yadaba homestay sing lokthokpa atha phum sing gi matang hojik chathariba par asi sengdokpa gi matang amadi makhata na paikhalakadaba thabak thorom sing gi matang da kupna khana naina khi mifam aduna Loktak pat ka samnariba soba turel sing amadi atai pat sing gi maramda su khana naina khi Sangai Festival nangnana ba Loktak pat pu hena lulan halaba दरकार लेबा थबक सिंह पाइखनबसु मिफम अदुदा खनखी ताबिरिबा पावसिया आकाशवाणी इम्फाल दगिनी पाकिस्तान की हानगी प्रधानमंत्री इमरान खान ngarang nongmaina kapsilakpadagi sokle ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस की वजीराबाद जिला दा रैली अमदा सरुक यारिंगाइदा नोंगमै पाइबा मियोय अदुना इमरान खान दा नोंगमै kapsilakpada मखोंगदा पानखी खुदकता महकपु हॉस्पिटल दा पुकतुना लाइकनखी हौजिक इमरान खान की फिबम खुदोंग थिनिंगाय ओइद्रे हाइरी पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान दा नोंगमैना कापसिलखिबा मियोय अदु खुदकता फारे थौदोक अदुदा मियोय अमा लेखिद्रे अदुगा मियोय निपाना सो ओपन नंगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी लेबाग सिदा स्टार्टअप अमसुंग एमएसएमई सेक्टर ना साउना कानबा पीरे महाराष्ट्र की रोजगार मेला दा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री ना हाई महाराष्ट्र की दमक केंद्र ना लुपा कोटी लाख अनि हेनबगी प्रोजेक्ट सनी कुनमंगा अयाबा पीरे श्री मोदी ना हाई अमृतकाल की मतम असिदा लेबा असिगी नहासिंग ना मरु एबा थौदांग लौबा साउखटपा लेबा अमा ओहेनबा कन्ना होनरी मांग ना हाई मतम की मतुंग इना थबकी मोंग होंगलकलिबा असिगी यंगलगा सरकार ना तोंगान तोंगान बा थबक सिंगी खुदोंचाबा मियामदा फंगहनबा होनरी थौरांग असिगी सरुक अमा ओइना मुद्रा स्कीम की मखादा हौजिक फावबदा लुपा कोटी लाख कुन हेनबगी लोन सिंग मियामदा फंगहनख्रे सरकार न पाइखलिबा तोंगान तोंगान बा थौरांग सिंगी कानबा सिंग समाज की सोथारबा कांगलोब दलित ट्राइबल नुपी अमसुंग मिपुम खुदिंगमक्ता फंगहनबा सरकार ना ख्वाइदगी मांगजल थाना होनरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगरांग मिजोराम यूनिवर्सिटी की 33 सुबह कन्वोकेशन दा सरुक याबगा लोइनना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कैंपस आइजोल संगाख्रे श्रीमती मुर्मू मिजोराम दा नुमिनिनी की खोंगसता ngarang राज्य अदुदा थोंगलखिबनी थौरम अदुदा वांगांगबदा राष्ट्रपति ना हाई मिजोराम यूनिवर्सिटी ना अवांगनोंपोक लमदमदा अफबा शिक्षा पीनबा होनबदा लौरिबा थौदांग असि थागनिंगाइनी यूनिवर्सिटी असिना कैंपस अनि थमदुना महिरोइसिंगदा निंगथिना महिमसिंग तंबिनबा होनरी यूनिवर्सिटी असिना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग दा ख्वाइदगी फबा यूनिवर्सिटी चामगी मनुंग चनबा ngamli T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की ग्रुप 2 की मैच अमदा ngarang पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बु रन 39 दा माइथिबा पीखरे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी दा सानखिबा मैच अदुदा हाना बैटिंग तौखिबा पाकिस्तान ना अपीबा ओवर कुंदा विकेट 5 तुरगा
ꯔꯟ 135 ꯂꯧꯈꯤ ngasi phangba pause singi maroiba pausingi damak hojik Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagasari Nganthoi blockade tawgani haina kihalamba sing pharagani haiba chief minister gi wafam Loktak Pat ki boundary khangtoknaba lam khopsileba sing eviction tawragani haiba amadi scheduled tribe demand committee Manipurna mantri MLA singda thomjin ba leptri haiba pauna Manipurda ngasi phongba pause singi maroiba pawaina phongnari blockade tawgani haina kihalamba sing pharagani haiba chief minister gi wafam pongna famda ahanba headline tawri blockade handokna ba taksili miyoi taruk phare haiba pau People's Chronicle da ahanba headline tawduna phongli NIS anida blockade ki khongjang lauthokhiba AMTDGF ki miyoi sing phagat pa hokre blockade ki khongjang sing thengnana ba PHP na thorang tawraga leiri haiba chief minister Nongthomam Birena phungdokhiba wafam naharol gi thotangda banner headline tawri economic blockade sathariba AMTDGF ki miyoi taruk phare haiba pau Imphal Free Press ta ahan headline tawri blockade handoktrabadi leingangna sabsaba action logani Imphal more lambida blockade handokre haiba pau ireibakta ahan headline tawduna phongli Loktak Pat ki boundary khangdokpaga loinana paksanna eviction sathagadawri empowered committee ki ahanba mifam CM secretariat ta pangthokre haiba pau Isel Express ta ahanba headline tawduna phongli Loktak empowered committee ki ahanba mifam pangthokre term asigi manungda Loktak kanabagi mapung aiba thabak sing loisengani haiba pau sana leibakta anisub headline tawduna phongli Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna makhoigi dabi taksinduna Power Minister Thongam Biswajit Thomjin Khre wafamasi Prime Minister da hanna pukhat khre miyamgi apamba paukhum pirakani haibigi thajaba mantri na phongdorakle haiba pau Shanghai Express English ta anisub headline tawri Mitai gi Scheduled Tribe Demand maram sai haiba Power Minister Biswajit ki wafam Morning Bell da ahan headline tawri Minister Let Pau Yauna More Lambi ki matang da khanakre apan basing athing basingi wafam pukhatna khi haiba pau Shanghai Express Manipuri da ahan headline tawduna phongli Kaksing district ki area da Sandel amasung Tengnaupal haina tharamba sing muthat khre haiba pau Huyelan pau da anisub headline tawri Northeast da Manipurna khwaidigi hena air pollution thokpa state oire haiba pau Sana leibak da ahan headline tawduna phongli Athubada ADC Mikhal pangthoknaba forum na taksin khre haiba pau Shanghai Express Manipuri da anisub headline tawri pawasi asigi English edition dana ahan headline tawduna phongli Education S Department na oza singi posting amasung transfer gi matang da sengdora khre haiba pau Senapati da phongba Hills Hornbill Express ta headline tawri Economic blockade ki khongjang anti-national oiba khongjang ni haiba chief minister gi wafam pausi asigi ahan lamai da phongli Economic blockade handoknaba transport minister na taksili haiba pau Tamenglong da phongba Ganphu Mail da ahan headline tawri pawasi Tamenglong Times da su ahan headline tawduna phongli Tamenglong town gi ward number 2 da sarkar gi mateng yaudana khunja singna lambi koilas thakre haiba pau pausi asida headline tawri Pakistan ki hanagi Prime Minister Imran Khan nongmaina kablamle haiba pau pausi asigi ahan lamai da phongli Surasanpur da dengue gi anoba case ahum amaga thengnare dengue positive oiba miyo yankhai nipan sure haiba pau Surasanpur da phongba masona thar da anisub headline tawri pawasi jila asida phongba Nesin Tuhil tu amasung Manipur Express da su ahan headline tawtuna phongli Nganthoi Thagatsari Dwijamani loisilakpada maruiba pau amuhana sarkar na hairi National Highway sing the economic blockade sathaba singi mathakta sarkar na sabsaba ain gi thabak lokhatkani Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singh na hairi Loktak Pat kannaba honabada ikhoi masel gi marakta amana amada maral sejinduna leibagi matam natre amasung Pakistan gi hanagi Pradhan Mantri Imran Khan ngarang nongmaina kapsilakpadagi sokle pauloi jare